شوان خلت يدكو رجع جماعتي نكرن وسبحان الله چند جارو ميقوتي بل بام في خلت يعني هر بيني نبا لو ام دي هر بحث جين توفيق رب العالمين هطو في خلت يتهلا جلاكيش مسلمان رجع جماعة خطبه دا ودي بين يتكفت يا صعباته ويتاخذن يت إشارات دنيك ودو يتجلك ودو تكنا كاني شرعتي السومي دا فهني وخلته پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم بيستن إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوته پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيستن رجوع جمعة اگر تديت هفولي تيتوخ بيتن وتقوت هفولي خوب بيدنك با فقد لغوته ويقف كيتا لغوة كير لغوة چيه؟ علماء بيجن لغوة يعني اگر كسك آخفت ويقف كي خيرا كامل وجمعي بدس بينا كبيدن خير دیگه هیته بله خیره که نقصان نه یا تمام وقتی که تو دیگر حوالی خوب رغبت چیه بنگو هیوی تاخوی صعبته که بود که یا تکده کنی اوه خود باده خیروی گلک یا ضعیف بوی و خیروی گلک یا کیم بوی یانجی فکه انما سبحان الله یل دیوانه که دنیا رنشیه خوری برو توی اتمانا خودی تعالی ملائکت وی دیوانه هنه داد رینستینه توی اتمانا خودی تعالی توی هاتی هندک زانیاریا بخور گیری توی هاتی جاره کدی ایمان آخو اول لاوز بود توی هفتی رو جاره کدی نیب گیوه لو رجاء برجوید من کفین گلک جارا اوید خطبات خینن بینن و تزانن کدی بینی هندک سبحان الله بخب نیوت مزیلن و ید گلک کدو حطات گنه کنیزی و امامی خطبت خینیدن او هنی یا خلطه و خود تعالی وی قبیل ناکتن بلکو خیرات دی گلک یا کم بیتن اگر افعلی هنی تکر وهر وصف پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثه قد يجد بيستن خطبوي قبيل نينا بل شرح حديث يعني خيروي يا كامل نينا بجو لو مدام تزحمت خوكيش وتهات يد مزجفت اذا چاريك يا بيزت انا خطبه ما يجلك دريج بيتن جهه تاني في ساعه زياده درنينا اويني في ساعه همو ناخذه ويني في ساعه تحمل يبكي داخل تعالى خيرك وما زبط ابن بيسيتن